Kaushan mi puite in zavain thawh le kan lalpai so Krista min chibai kan buka chu Mary pachuaw kani a tunaya BCM rombol na chanchin tlang pui ilo thlir hawang u Karkal ta zirtop ni April ni som pakwa kha khovel puma Christian te ni poimo ber zingami Good Friday ani a tin April ni som ni pakhat Pathian ni pokha Isu Krista thole na ni Easter Sunday ani bok he hunro pui takhi Mizoram Baptist Kaushan po in ursun tak hmangin aser thina kum in hian Good Friday le Easter Sunday ate headquarters atanga thupui thansa ne ani a Good Friday thupui atan kanhena paradisa I omve ang lukabung somni pathum chang somli pathum ti ni in Easter Sunday thupui atan asoi ange in athole to kha mathai bung somni pariat chang rukti ani thungani Ninga nizan Good Friday ifa tolchung kaushan inge mosa tin lalpa zanria sacrament an kilhawa Good Friday tu Good Friday zan le inrini zana te thupui thansa baka iswa twarna lamhoi thucha te ngai thlak ani Easter Sunday chhma le zan in khoma te Krista thole na thucha ngai thlak ani boka Good Friday le Easter Sunday lomna program a hian kaushan tamjok chuan in khom program uluk takadwangin kaushan zaipol baka KNP BMP le BK CP te group le mimal zai tur te somin program hlungtak an siam ani Kaushana thoktu te po April ni som pariat atanga ni somni pahni thleng hian an hna chol sanin Good Friday le Easter chor an manga thoktu tam tak chu khwale mani kholama chhuakin April ni somni pahni thole nia office hungin an kai chan le ang BCM headquarters chutmun serkon kaushan chuan April ni somni inrin ni hian kaushan pum huapin Pathian choi moina hun an manga nilengin zai khom program siamin tlailama ruai an kilho ngalani serkon kaushan hi Christmas le kum tharwak vet atanga Pathian faka zai khom an nei chin chu an lakal pui renga Pathian ni zana piangin kaushan zai khom buat sai chin ani limna boruak rivut put silavin an laking nu rengani hetianga tharau thiarlim mal somna an chana wa hian kaushan mi te thilpek king khoma tengin he program hi Good Friday le Easter den chenin an buat sai ta ani kum sang ni som pukwa atanga kum sang ni le som ni pani atana BCM shwai tu thlan thar le post thar lo turten April ni som panga atang khan an office an lo thar ta a BCM headquarters office a chutur te baka hian executive secretary aizol le longtlai te puin office thar hi an lo to a anni baka hian institution head in Thlak chen khat te po church in hlan felin an post thar an zom to bokani April ni som pathum in rinni khan Mizoram Baptist Kaushan Relief and Development BCM R&D le CSA India te thawh in vaireng te livelihood development training on mushroom cultivation ne ani a bel to pastor Reverend Valen ha ka zong te in manpuin devotion hun ahman nu a project in charge pulal hming moyan training kai shwain project thil tum te soifiana ani nuwa pulal rinkiman theory le practical in zirtir na hun ahman pui he training a hian vaireng tele abul hnai khwa atangin mi somli velan lotela training na telte hian an hlok pui hle ani hemini ve hian serte a KNP tele an shwai tu mi somriat te polin community health development awareness le pui ani bok he program hi nula si remsang pui project coordinator in kai shwain channa hun le program bot sai ani chante soifia na ani nuwa resource person PR zonun sangin training apebok BCM R&D hian project shang noya mihar sa le mechia te chalai te thlengin mani in todel le chungko enkol thei tura bot sai na hi an thok china pakhoi training te farmers training te pangpar khoi training baka asiam dan che shang zirtirna an nei china hetiang training petur hian thingtlang le khopui chung a te po R&D staff te an pe chhuak thin ani serte pastor bial chuan April ni rukatangani sari khan BCM biakin sertlang puya mission convention le consultation nei ani a speaker le resource person atan Reverend Silal wat thanga bial to pastor man ani a thupuyatan boral te chandam mathai bung som paria chang som pakhat man ani convention a hian bial chunga tangi mi somsari pathum vel ankal khom tuntum hi serte pastor bial adina changa mission convention an nei voilina ani
GKP Republic Pastor Bial le GKP Republic Wengthang Pastor Bial te chuan April ni sompali Pathian ni chunu khan BCM City Church Joint Fellowship hun an hmang he hun hi pu Jonathan Lalven hima ECM Republic Wengthang Bial le Nula Mary Lalrin sai pachuaw ECM Republic Bial ten an kai shwaya tlangwal lal hming thanga ECM Republic Bial in Bible char in tong trai na hun amanga Republic Bial en Republic Wengthang Bial Secretary Veve in Bial report fel fai tak an pe a nula e mai sangi Bethel Unit Republic Bial Pusila Shathlua ITA Veng Unit Republic Wengthang Bial le GKP Central Church Ben Republic Bial te an zayani GKP Republic Wengthang Unit 10 Worship Dance mu nom tak an entir boka President GKP Republic Bial le President GKP Republic Wengthang Bial 10 thutoi an suya GKP Salem Veng Unit Zai Pol 10 fakna hla an hlan ani GKP Falcon Unit Republic Biala Training Group Zai ngai Thlak ani boka GKP Bethlehem Wengthang Unit Republic Wengthang Biala Training akapela angai nom le GKP City Church Unit Republic Bial 10 skit mu nom tak an entir bok Fellowship hi upa F Zomhing Liana Senior Advisor GKP Republic Pastor Bial chuan tong train atrin ani he huna hian member thanem tak antela Pathian thu le hla in polin skit zai le lam te in member 10 in pol hona anne GKP Republic Pastor Biala hian unit pali Central Church Unit City Church Unit Falcon Unit le Bethel Unit 10 awma member zasari somni pasari vel an ombok GKP Republic Wengthang Pastor Biala hian unit panga Republic Wengthang Unit Venglui Unit Bethlehem Wengthang Unit ITI Veng Unit le Salem Unit te omin member zanga somkwa chuang an ombok member 10 hlok thak antia unit strong member te in mershiat na tan tha anti hle GKP Republic Wengthang Pastor Bial hi kumsang hi le sompanga khan GKP Republic Pastor Bial atringin a indangani GKP Kolasi Pastor Bial in khompui April ninga tangani riat chunga BCM biakin kolasi panei chu klong takazo anita a kumsang hi le sompakwa budget atan cheng singkwa sangthum pom ani Kolasi Pastor Bial chunga hian GKP unit som an omeka member zathum som pariat vel an om Bial to pastora ren PC lalmon ki ma ommekani he Bial in khompuya hian kumsang hi le sompakwa tanga sang hi somni pakhat chunga Bial try to thar thlanna nei ngal ani a hengte hi thlanchwa anni President Rongbol to Arlel Chuan Oma Diakon Unit Vice President Puji Ram Engmoya Kolosip Unit Secretary Tlangwal H Lajungnunga Diakon Unit Assistant Secretary Tlangwal Arlel Munsiama Diakon Unit Treasurer Nula Lalngai Man Omi Kolosip Unit Finance Secretary Pusi Lalchan Hima Diakon Unit le Senior Advisor Upalal Thanmoya Kolosip Unit te anni BMP Zote South Unit Pal Zubili Ropui Takal Nom Ani BMP Zote South Unit te chuan an unit din atanga kumsom thumna Pal Zubili chu April ni som paruk thole ni khan hruaina ropui takin anlom BMP member te hi group thuma rinchhanin April ni som paruk thole ni chuma in outdoor games nein inti se ana song anneya chonhulama fellowship nein biakina hun an hmang tlailama Zubili lomna rwai hlim takin an che zana in khawm na nein Zubili an triakani AAANDC ruang manne in April ni som panhi tangani som pali khan BCM longmol kaushan te chuan BCM twalcheng kaushan te antlo BCM twalcheng kaushan hi champhai pastor bial chung omni in kaushan no pangte anni a chung ko paruk omin member somni pani an ommekani AAANDC chuan kaushan inti chakton na intlo ton ruang manna asiam angin BCM longmol kaushan te chuan BCM twalcheng kaushan te hi antlo ta ani ni som pahnia chhuakin BCM champhai karot kaushan ten lodong sungin kaushan hola anjaka atuk ni som pathuma twalcheng an panle ta ani BCM twalcheng kaushan te hian lom takin an lodong sunga hlim takin inrini zana tangin Pathian zan thleng hun an hmang hawani Baptist mi Papol Central Church Unit Aizol te chuan
Palm Sunday Khan BCM Lungwat Bongkon Pastor Bial Aizol Kaushan Chuto in Fellowship Hunlim Tak and Mangho BMP Tihian Tilpek Dik Chile Tumnole Adang Ten Lanani BCM Lungwat Kaushana Hian member Somga Velano Meka Hetianga Totu and Nehi and Lom Hle Kaushan member Temte Nimahse in Lungwal Takle Chanhemga Takin Rong and Bol Chinani Tuntnai Khan AAN DC Rom Hanangin BCM Republic Vang Thang Tichuan Kwangleng Kaushan Champhai District and tawh BCM Republic Vang Thang IO hiann mi panga kalin upa che thatlingan motor athoa lim takin Kwangleng Kaushan ten an lo dong songani tundin hmuna hian BCM Kwangleng a hian member somsari chuang omin upa panhile rongbol tu panga an ommeka tin BCM Kwangleng Kaushan hi kumsang ni khan alaudinga tuna hian BKCP member som pathum omin KNP member som ni panga an ommeka GKP le BMP te ero an lading theri lo ani tuna hian biakin an sameka adung fit somruk pali le awang fit somni pali ni in concrete structure in an rela aban bim le liang te chun zo to ania member en chuan sakso a hupur khop mai kaushan hote Pathian na tong trai pui tur po in kan in ngen ani BCM Republic Vang Thang Kaushanin BCM Kwangleng Kaushan te atulna pianga an manutan cheng singthum sangkhat zanga an hlan bokani GKP Moliam Pui South Unit te chuan April ni somparu ka tangani somparia chung khan sumtuak be pui thlakin ram chhuale thingtwa tur la in an hatlanga member somnga chuangin thatho in thingtwa tur ingemaw zat Thlak ani baka sanga tam tham tak an hon bok Moliam Pui South hi kumsang kha zakwa le somnga pali a din ni in tuna hian kumsomruk pangana hun an hmangmeka tundin hmuna hian member zanhi sompani omin an zinga tang hian mi za somni vel chu zirna eizon na le thil chul dangte awangin hun danga an omme bok April ni somni inrini khan BCM Central Church aizol te chuan biakin sakna tlang nein Kaushan member mi somruk chuang an thok chhuaka BCM Central Church hi Mother Church ti a kauni in aizola BCM Kaushan ding masaber ania biakin hi a hluideu to awang le fura te atui hul to lo awangin sakthat ni se ti a relani kumkalta sang ni sompariat kumtirlam atang khan biakin sakna hi an lo tan to ani Easter Sunday zingdarnga le chanbe khan TKP Bongkon unit te chuan Harmon Children's Home Durtlanga Sunrise Service hun an manga he homa hian no pang somli panga vel en kolmek ni in nule pa en kultu nei mumal to lo an omtlang puya eitur artui le thingpui te an pe ani Pathian fakazai hona baka senior advisor upa F shanglo manhen atringin thucha ro pui tak ngai thak ania zingdarnga atho ngai Nimahse member somli panga chuang lai an kal the ani April ni somni pakhat Pathian ni Easter Sunday ni takhi BCM Luangwal Kaushan din chan kumsom thumna pal jubli ania BCM Luangwal Kaushan hi kumsang khat zakwa somre pakwa khan Kaushan member somni vel omin ahun lai bial to pastor Reverend H sang chema howin Kaushan hi din ani kumsang hi le som pakwa akum som thumna a hian Kaushan member zali somli lai alom ta a adin laia Kaushan chairman hasaber upalal thanga puin chaklo tak chungin aladam puani BCM Luangwal atang hian Luangwal bial chunga Kaushan engemaw zat hi anlo indang chhuak to bokani April ni somni inrinni khan TKP Coordination Committee aizol malak na in kumsang hi le sompakwa atana voluntary blood donation camp thokhatna TKP ramhun pastor bialten BCM ramhun North Kaushan Hola Civil Hospital aizol tan an neya member za somruk pali kalin thisen unit somruk pariat mipa somruk pathum le mechia panga in an pe ani TKP ramhun pastor biala hian unit pali ramhun North unit ramhun South unit Durtlang unit le Emmanuel Bongkon unit omin member hi zali somnga vel an ommekani
GKP Coordination Committee aizol hian kumsang hi le som atang khan kumtin voluntary blood donation hi kalpuin midang te tan an lo luang chhuak to thinin kumsang hi le som pariat po khan thisen unit zanga somnga pahni an pe ani GKP Coordination Committee aizol malak na hian kum in chunga civil hospital aizol tan bial hrong hrengin routine siamin an pe don ani when a hiann GKP Coordination Committee aizol te hian civil hospital blood bank tan thisen kan han pele ani a when a hian hei kan ngin na le kan som ne tengai poi mo in blood bank lama kan hotu te ko ron kalin hei bas te len ron thok group in tiangchuan headline huna kan thisen pek te miron boi puya an chunga kan lom em ma ole khati zong kha tunaya BCM rongbol na chanchin tlang pui kan ngai thla kho the te chu ani a tunkar chung zonga kaushan mi puite Pathian rong in bolna hun lim om tak mangchak turin do sakna kan hlana cheu